Atinem bana canlı telefon alırdı. Men Atinem'in iskoga baramın demalışka. Aşama salatçı Atinem'in alıp beri. Bunun yen maqtangıda atinesi var ekan. Atines yok bu, jetim bu. Boşo'da. Men atinem asıl var, men de atinem var. Asemaga biz çındıkta aytып эжеке. Ал жетим кыздар. Ал дагы силердин досуңар го. Бул кылгангар туура эмес балдар. Эмнечи мен атинем менен кыйналдым. Мен атинемди аябай сагындым. Атинем эртең эле келсе экен. Кечирчи бизди ыйлала. Атинең да буюрса келип калат. Эми биз сени капа кылбайбыз, сени Бизди кечирип койчу.